Gobierno central uxanguina cambio comarqui jubilados marcachina campeja amta palajiwa incremento de renta uteña 4% ayukaru kamata katana nakataru akamachaga pokawina gampi chikan jasnyataki. Banco Unión toquina wasitata desfalco colquichactewina caut catapatja ni arequiwa turki powayapja gerente regional cogniti paquinchana catoquina hayukamata canualtaunica hanuk ampi utjaña pataki. Poliasterio Mercasana Payapayo Xanguina Caja Pau Oranca celulares Hausawinaka apta Puebjalaki varios chinos topinacana a Caja Luz Tawinaka Pia Chicanchiata Chispanas así Huacana en Chapjalaki. Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018 Haya Ictaptawita Queja Ministerio de Salud Uxanguina Caja Amtapjaljiwa Pataka Gila Collirinaka Uteña Ukamaraki Ambulance Kayaskunaka Ukamatas Kinihama Collawina Campi Marcachirinakaru Yanaptiñataki. Gobierno central uxanguina gahamta parigiu machaca decreto supremo uteña jutiri junio paxina cañasco plaqiri nakataki ayukamata jubilación ucampe katana y akataru chican jasjapaña nakapataki. Altupata marcanaja intendencia municipal uxanguina caja uña kipawina campiwa chican chayawayapjaraki fábrica de bebidas mi valle subtini mosca umanuri nakaru janaskiwa kichawina campi chican jasipatapata. Argentina en caja marcanquina caja amta palequiwa gas boliviano coyasuyu marcasana la hoy por hoja 9% ayucampi y la jateya charina capa ucamata asquia la huina campi maki pañataki.